yewtede fi ko julɗo haɗa waɗugol kon o yewti en piiji bus haɗaɗi ɗi neɗɗo on haani rentade e muɗum o woɗɗitoɗi few sabuna kala ko Allah e nelaɗo haɗi en haray ko tana e nambara e albala o wonani en e muɗum sen waɗi kala ko ɓe yamiri en kadi haray ko moƴƴere woni toon julɗo noon ko accowo woɗaji ɗin waɗa yamiraɗi ɗin ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 200 e dambuɗe ɗen ma 300 kam 300 e dambuɗe ɗen o wi babu nahyi dambugal fi haɗugol an tarkinnaari fi accugol yiite ngen fil bayti ka suudu hinge huɓɓi inda nawmi sanga on tigi ɗanoto wa nahwi e ko nandi e ɗanagol si on tigi yaltay o yaha so tawa sokku suudu noon o acca yiite ngen no huɓɓi toon ma taw ɗano o acca yiite ngen no huɓɓi toon ngol haɗugol ɗo wi ko nahyu irshadin ko haɗugol fi yurmingol en fi hollugol en ko ɓuri moƴƴude kon wona onde mi haray no harmi sa acci yiite ngen no huɓɓi ka suudu ma a ɗanike a heɓata bakkar kono si tawi si nge goɗɗum yanoyi e magge ɗon nge huɓɓi lince yani ɗon hendu bugoyke ɗon linsere ma kaydi ma goɗɗum ngo wiyama e suudu ma maƴoyi tawi curkiwi no iwri cenɗe fof a felata hay goto nelaɗo hollunoma laawol fiya hisu ƴettu laawi hisugol ngol torɗa Allah yo Allah hisine a jaɓali wadde ɗo a felata hay goto ɗum wiyete nahyu irshadin ko laaɓa reedu wonadema ko farlugol e hoore meɗen ko tawde lorrano yaltude e muɗum moƴƴi no woodi wonɓe huɓɓude yiite waɗa kembu waaloɗano ɗum surta ɗon gaz on surta ɗon e no plombi vitre je ɗen fof yimɓe maaya ko neɓaali ɗo ɗum waɗi ma hendu aroya ɓe membina yiite nge naɓa nge kange hanano suma huɓɓa no wadde ɗum waɗilana men sallllahu alih wa sallama o andintinni en ɗo o rerɗini en o noddi en e fi ƴettugol précaution ji fi kisal ɓa himo yiɗi en himo yurmini en himo mapani en himo anani en kala ko lorrata en sago makko ɗum ɗo na hewtu en few o wi sawa an foti noon kanat fi sirajin foti noon ngen yiite ko nge woni ko e lampu wari lampuji ɗin law hari ko mees watte yiite huɓɓe toon essence waɗe ley mees o ngol e pooɗa essence o ƴawna dow yiite huɓɓa aw gayrihi ma harna e lampu ara ko e huɓɓinirde woni ma ko e furno ma kala ka woni jon tigi ɗanoto no hani o ɗanina yiite ngen fes o acca nge sabu na yiite ko wawi bonnande goɗɗo kon e nder sowno welni ha ɗuɗa ko wawi bonnude wano ɗum sinara kadi ko bandi ma laamu joni noon nge yiite moƴƴinange joni courant no natori ɗon no natori ɗon ɗo kadi yon tigi ndaru kala ko tawata ɗo no tanƴina masi waɗay e muɗum yo eto hara masi waɗali ɗo kono noon tigi ɗanninirta ko ɗaɓɓugol disanteur hoy sophistiqué tawa kam masi waɗi ko fanɗi o ko pallitay ko sakko yiite ngen hara nge feƴƴata hande kadi bimana ko yon tigi ndaaru fiino o hisira kanko e ɓeygure makko nden no wonno si neɗɗo ɗanike o wawata defandude hoore makko ko maƴƴinoytamo ɗon kon kara han si tawi ɗum maƴƴinirimo e hoore tana kara han o hippirta gertagol ɗum ma dartagol ɗum ɓe gandi no woodi no cuuɗi buy ka sumi yimɓe ɓen suma nder to ma nde ɓe yaltoya dow tawa yani ara ɓe tampi ɓe barmi ma ɓe ɗumannike joni noon nge yiite nge jogiɗen fewno ɗo ko ngen ɗon ɓura hutorede fewno ɗo wano chauffage jiɗi ko wulnirte ma ko ɓuɓɓinirte si on tigi ala haaji e mum fewno ɗon tawi joni mi huɓɓi ɗo tun mi ɗano seeɗa ni ɗo mi ɗumanno no wawi sunnude piiji buy dégaji ko ne wadde ko welsinare yimɓe ɓen goɗɗo
suudu sumiɗo telen sikki sonfoniya ɗo ko koye wulnir koye ndiyan ko ɗum wonti waɗi ndiyan ɗan o ɗuɗɗina alɗan o branché ɗon o acci jaka na ko automatique pallitata kon si ndiyan ɗan wuli ha feƴƴiti bonino ɗan huɓɓi ɗon ɗan fati ha ɗan ɓeeɓi ñande honci nangi tapi on huɓɓi ko duggal ngal ko ɗum majini ɓe wala kullin ko on ɗum fanda ɗo ko fanda ɗo koyo neɗɗo on ko wiyete wasailu salama jokkorɗe ma hutorteɗi fiyo neɗɗo on hisu o daɗa o danda yon tigi hutorɗi masji buy e courant o ko woni e wadde ko installation ji ɗin woni moƴƴa imma fiilji wonadi installare ɗin wona moƴƴuɗi ko moƴƴina ko hino ɗaati si yiite ngel rewi e muɗum ha ñaama fof wonta ndondi ko nangodiri hakkude façon e neutre o ma hara disanteur hoy waɗa disanteur ji waɗaɗi ɗi wona sophistiqué wona kelɗuɗi ha ani ko ɗi noon woni gardi koye ɗum hoye ƴawnete koye cippine ko koye woni gardi koye taƴata si dégâts waɗo yeeso ton ka consommation kanko koye anda goɗɗum waɗi to a hiɗaɗani kono kanko koye ɗanayi ko garde koye kupa hande kadi yiite nge ala feƴƴude hande kadi si tawi tanano toon si yiite nge yeehi nge ala yaade kono joni yimɓe ɓen ko woni moyen ko woni ɗaɓɓude yeeyoɓe ɓen no andi buyi ko imma ko yurnitiɓe ma ɓe maramoen addoya ko addi o ina ɗum koye ɗo kadi ɗo no moƴƴi woni kadi waɗen koye ɗo affaire courant on économise gol ala toon ko ya waɗu ko tawata ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude si wona ɗum perte ko hulɗa kon a yanoye ko ɓuri ɗum ɗon ɓay ko sorɗa matériel ko satti o hewtata coggu suudu ndum fof ma coggu wonkiji ala kulli no ɗo ko amru irshad innelaɗo ko yamiri ɗo wona farlugol e hoore meɗen ko hulangol en ko fii yo en hisu ɗum o addani en ɗo wonde yon tigi ɗanni yiite ngen so ɗano ma so yalta o soka suudu ndun o yalta yo yeto o ɗannina yiite ngen siko courant kadi ka o tawi ɗum ɗon so ɗannini courant o bonata yo ɗanni ko bonata kon ko tawata be haray courant no e muɗum yo eto haray mo waɗi dow ko si tawi dégâts waɗi ko ɗanninta dégâts o yon tigi ɗaɓɓu kadi ko ɗanninirte yiite ko waɗa ka suudu nokkeli ka tawata wonkiji ɗin no hiwa moƴƴi toon taway ko obligatoire suudu be suudu ma ka otowal ma ka neɗɗo wonata ɗon so tawi courant no woodi ɗon haray ko ɗanninirte yiite gaz ɗanniɗo yiite on hino waɗa ɗum ɗo fof ko ƴettugol wasailu salama e hutorte ɗin fi yo hise ko hadisaji ɗo nela salah sallam maki o hadis ɗo ko oɗo watti wurure 150 ko abdoullah ibne oumar woni ko fillimo yo allah weltanamo kanko e ɓen makko fof ani nabiyu sallllahu alayhi wa sallam o itti e nelaɗo gaala nelaɗo maaki la tatruku nara wo taw accu yiite ngen dey fi buyuti ɗum ka cuuɗi moɗon hina tanamuna sanga ɗanoto ɗon son ɗanade ɗanninenge yiite gonɗe yiite no nafa kono yiite no lorra ko gaño muttafagun alay no fotta e sellugol muɗum kono noon si on tigi sokka e suudu no o yaha no wiɗen noon yiite ngen ɓay hari law na o courant woodi ari ko yiite imma ko leɗɗe wona e ukkede ko cembuɗe ma hara ko kembu fo e muɗum so on tigi ɗanoto yo ɗanni e hadis heɗɗon on ɗon watti wulure 653 wa an abi musa al ash'ari ittama abu musa al ash'ari radiallahu anhu qala o wi ihtaraga baytum bil madinati ala ahlihi min al-layl suudugo sumino ka saare madina sumidi e yimɓe mum ɓen jemma ihtaraga ala ahlihi sumudugol e yimɓe mum ɓen ndu sumi ta yimɓe ɓen no nder ton ka saare madina e jemmare goo falamma hudditha rasulullah sallah sallam bi sha'nihim sanga nelaɗo yewta noon fii ɓe yimɓe ndu suudu sumundu sumidi e maɓɓe
قال وماكي إن هذه النار تبتي وندنجي تدو أدو لكم كغانيو مودو iteno ay fittugol ko goddo marno kon fop labbina pos nyande wotere e sono ngotuni ge ko ganyo mon de hu wondira e ganyo ma wonde kono sa andi ko ganyo ma o hu wondira e wonde ara lornotama ko wadi ay banay wo wi fa idha nimtum si on danike fa atfi'uha daninenge de kange doge andade wi gol a odo ko ni o way odo ko ni o way muttafaqun alayhi no fotta sellugol hadith o hadis sakkitinon ka dambugal ɗon kanko watti wulure temeɗɗe 654 wa an jabirin ittama jabir bin abdillah radiallahu anhuma an rasulillahi sallllahu alih wa sallama qal o itti e nelaɗo wonde nelaɗo maaki gattul ina'a ombe miranji ɗin wa awki ussiga'a haɓɓe sakuji ɗin wa agligul baba soke dambuɗe ɗen wa atfi'u siraja ɗannine lampuji ɗin si on walade fa inna shaytana tabiti wonde sheytane la yahullu siga'an o firtata ko haɓɓino o firtata e sakuji ɗin siga ko fanda e siga ɗo hari law ndiyan ɗan ɓaari miranji ɗuɗaha miran ndiyan ɗan ko e booto hoye guri watteno koye hudusuru huducci jamu hudusuru ko saaku hun onara ko guri waɗa nde ɓe huttay noon mummunteji ɗin kono wiwndu huttirte noon ko noon ɓe huttirandu ko sultugol na feerugol udditani ɓe sultay ta no wawi wonde bon fo hum no wawi wonde booto hum ɓe haɓɓa ka koyɗe ɗen woni toon ɓe utta ka dande nden wonno ɗon haɗa ɓe looway ɗon haɗi ko ɗum ɓe hutta ndiyam ha joni leyɗe arabugo ka fulawaji maɓɓe ɓe fi kala frigidaire ji no woodi ɗin piiji no woodi miranji no woodi looɗe no woodi ɗum bidonji no woodi wono ɓe acci on aada maɓɓe ɗon a yahay tawa ndiyam no waɗa e booto guri mo ngeloba ma ko nagge ma ko dammol hare no ɓuuɓi ɓe utta toon ɓe yara si tawi ɗum ɗon a waɗi ndiyam e nokku joni innen ko bidonji joni woodi fermu bidoru ndu siko biniri uddu ko waɗi sa accino udditi ɗon anda ko no arta nata nder ton maaya kulloy goo no wonde tooke ma koye ñaamo koye jindoya e soɓe ma koye ñaama soɓe siko ari ko untiket nder ton koye imma koye soɓina ma koye waɗa on tooke toon ta sa yari ta ɗum lorray ɓiɗɗo adama on nela anno maaki ombu sa ombi ɗa hari ɓay ko haɓɓete ɗum o wi awki u haɓɓe joni ɓay enen ko ombugol ombu ma seera miranji ɗin sa acci ñamete e miran laaɗo maki ombu ñamete o an ta goɗɗum ari yana nder ton ma ukko nder ton tawa anda tawa lorrete o wi ombe baafe ɗen sa acci baafal ngal no udditi aɗanike goɗɗo no wawi arde utta baafal ngal waɗe ko faala o ma ƴetta ko faala o nanga lawol mum yaha o wi anden cheytane noon kanko o arata o uddita ko uddinogoy wala yaftahu baban o udditata kadi dambugal wala yakshifu ina'an o udditata miran hum ombinokum fa in lam yajid ahadukum si goɗɗo e moɗon heɓali illa an ya'rida si wona hara ko yo aalu ala ina'ihi e hoore miran hum makko kum uudan leggal wa yadhkuru sma llahi o janto inde allah falyafal yo waɗɗum ɗum kan wabete yo waɗɗum ɗon si tawi yoni a heeɓi miran hum yawaɗi toon ñamete ma ndiyam ma ɓiraɗam ma juuri ma nebbam a heɓali on mbaala joni sa yi lekku ƴettu lekkum inna bisimillahi ala kum hoore ɗo
den inde Allah ɗum bisimillahi haɗay ɓuri ko on mbaalo gon waɗa haɗayno ko bete awa beto hollo annuye kono ɗoyte hollugol annuye hollo annuye si tawi no hara hiɗa yiɗi waɗugol ko nelaɗo yamiri ko kono nelaɗo maki ya ombo miran hu a heɓali a laɓɓi on mbaalo a heɓali fes no wayi joni wasi a wi nelaɗo on ma kanila yomi ombo ko miran hu kono mi heɓali on mbaalo kono awa joni miɗo wad sellinde annuye ƴetta lekkum aalaɗo wiya bisimillah aalaɗo a waɗi ɓer ko marɗa feere ko o inni fa innal fuway sigata koye faasigi hoy bonkoy tudrimu no huɓɓa ala ahlil bayti e hoore yimɓe suudu ɓaytaw suudu maɓɓe nun sunnanu fuway siga wano ndowru ko wiyete ko fuway siga sulumeji en koye kulloye wonda koye ka nder suudu koye wela mulude ka nder suudu ko koye wiyete fuway sigat no e muɗum fuway sigat laaɗo lintuno ɗum wano mboddi wano yaare wano ndowru wano segeleje kakaje ko kulloye lorro hay koye fuway sigat o wi wono ɗi dombi ma koye kulloy won koye ka nder suudu wonde koye huɓɓa yiite e sunna suudu imma ko tembete koye waɗitama ko yaha koye tippoya ɗum leggal ngal panto ngal yaha ngal yanoya nokku ngal wonde yiite ngal yanoya e linsere ma ngal yanoya e kaydi huɓɓa si tawi noon no ɗannina ɗum lorrata ko wi hadise o rawahu muslim ko filli hadise ko imam muslim alfuwaysiga alfa'aratu ko ndowru wa tudrimu ay tuhrigu ino sunna ɗum ɗo holli wonde neɗɗo on yo ƴettu wasailu salama huutorte ɗin fi on tigi hisu o toro Allah watta hoore ɗon ɓe wi Allah dandi pullo hutanoya Allah dandi ɗum o hibbugol wosi ko haɓɓi nam Allah ala ko wawata kono imo yamiri en piiji ɗi wawɗen wadde no woodi piiji goɗen wawata wadde ko wawɗen wadde kon koyen waɗ ɗum ɗon torɗen noon Allah koyen wawata kon kanko waɗnoy ɗum kono ko wawɗa wadde kon a salike wadde ayni Allah waɗana Allah en Allah hakkilete hoore ma ɗon dambugal heedungal ɗon kalngol watti 301 babu nahayi ani takallufi dambugal yewtal ngal fi haɗugol neɗɗo fawgol hoore mum ko mara feere takalluf ko ŋatagol e ko ɓuri ɗum o wi wahwa ko wiyete takalluf fi'lu aw qawlu ma la maslahata fihi bi mashaqqati ko waɗugol ma wownugol ko tawata nafoore ala e muɗum kono hara koye hoore sattende ara tampa ha yango wiyete kon wartagol fi fayda ko nafoore ala e muɗum ɗum wota on tigi waɗɗum no woodi woɓɓe ko ɓe yanayi e piiji tawata ɗi julaki ɓe tampay ɗum ɓe yango ɓe kata kata no ko ɗum aduma ɗum nono mi ɗumanoto ɗum hakiteto ɗum ta yangu hoore ma mere yangugol hoore muɗum takalluf yangugol hoore mum ko tawata fayda nafoore ala e muɗum ɗum ɗo hino haɗa neɗɗo kala ko yangotoɗa eto hara nafoore no woodi mum imma ko nafoore ka adna ga ma ko nafoore ka lahara ko nafoore ka diina ma hara ko nafoore ka lahara ka aduna qala llahu taala Allah towɗon o wi o sifi nelaɗo on nelaɗo wi Allah wi ɓe ɓul wi'u an Muhammad ma sa'altukum alayhi min ajrin mi landaki on e ko moni e waajade on ɗo ko joddi mi landaki on pippiru mi landaki on hay fus komi woni on e janginde kon komi woni on e waajade kon komi woni noddude on e ka diina ɗo wona fi heɓu intérêt an na fi on jonnan hay fuy dey wa ma ana min mi wonali kadi minal mutakallifina komi yangotoɓe yangayɓe hoore muɗum e hoore mere fus yimɓe ɓen ko heewi kon si a noddiɓe e goɗɗum
buy e maɓɓe ɓe sikkay ha sa yi kaari ne waɗa ɗum ɗo ko intérêt makko de ɗo waɗi ko faala ko ɗum waɗi allah no wi nelaɓe fof yoɓe déclare ɗum ɗo taw ma sa'altukum alayhi min ajri min de mi landaki on joddi fes komi onon e wajade kon mi landaki on joddi few ko komi ari min ko fidandugol on ko sofugol on de si yimɓe ɓe andi joni ko kum maɓɓe kum walaniɗa aray on aɓi min ɗo mi yata ɗon ande kadi ɓe wi ɗon koye ittu hunde kaare min mi nata e ɗum joni noon fi wota ɓe dogu waajungu ɓe doga ka duɗal tawa ko sabu jawdi dogini ɓe wonki no yiɗi jawdi si wona ɓe allah faabi ɓe no waɗi noon woɓɓe goo ɗum sakkatako ɓe na fo wona wowlede kono ta ɗum ɗon raɗo allah wi yo nelaɓen déclaré de taw de o débit wonde onon wona jawle maɓɓe ɗen visan ɗon few ko fi sofugol ɓe yoɓe jaɓu o wi wama ana min almutakallifina min mi jeyaka e yangoɓe hoore muɗum ni nala ni komi ari ɗo min on koko jokkuɗo moƴƴa ko allah tun rewete terte rewgol ɗi sanamuji ɗi tawɗo mawɓe mon no rewa terte fina tawaji ɗi moƴƴaɗi wona yangugol hoore ande na hakkille an sotti kadi amma ka hadisaji o addi ɗo hadis ɗo oɗo watti wulure e 655 o an ibnu umara ittama e abdoullah ibnu umar radiallahu anhuma qala o wi'i kanko ibnu umar nuhina ani takallufi min haɗama yangitagol ni tun yangugol hoore mum mere si sahabajo wi e yewti ɗum gila neeɓi sahabajo sinni min haɗama ma min yamirama o tuggali hon ɗo wi ko nelaɗo haɗi men ma ko nelaɗo yamiri men kono haray no anda ɗum no ƴetti ñawore wonde ko nelaɗo waɗi saabu no fewdo nelaɗo goɗɗo go haɗata sina kanko goɗɗo go yamirta sina kanko ko imma hara ko direct o nani e nelaɗo o wiya hey nelaɗo no wi hunde kaari wattake ma o inna ha ɗum ɗo dey moƴƴa hay so wolali ko nelaɗo kono haray no anda ko nelaɗo wonno yamiro on wonno haɗo on fewdo makko ko ɗum ɓe inna e ɗum ɗo ko mawqufun ala hukmil marfu'i ko darna ɗum e hoore sahabajo kono ko ñawore naɓa ɗum kanelaɗo rawahu lboukhari ko filli hadis on ko imamu lboukhari hadis heɗɗo ngo kanko watti wulure 656 o an masrugin ittama e masrug andi kalasli masrug ko wujjaɗo kono oɗo wontun jammore mum ne ko masrug mi anda simo jogi inde onde gosina masrug ko ɗum ɗo andira ko taabiijo molanaɗo karamakojo kummalujo qala o wi dakhalna ala abdillahi ibne masudin o ko talibajo abdullah ibne masud oɗo e ata ibne abi rabah e gatada e ikrima ɓeɗo ko e talibaɓe cukkittoɓe abdullah ibne masud ɓe jeeya o wi min naati ka abdullah ibne masud fa qala o wi kanko abdullah ibne masud o wi ya ayyuhannas ko onon yo jama ko onon yo dental wajade talibaɓe makko ɓen kanko abdullah ibne masud o wi man alima shay'an falyaqul bihi mo andi hunde yo wowlunde mana wowle ko anduɗon neɗɗo ko andi kon yo wowlu ɓeru ko andi kon wa man lam ya'lam mo anda noon o landama ma o falama wowlde kono o anda falyagol yo wi allahu alamu ko allah andi de allah andama ko anda wota hersi wigol min mi anda ko allah andi de he ɗum ɗo ko allah andi nani feƴƴine ɗum ka karamakoɓe lande ɗum karamakoɓe woɓɓe go min mi anda ɗum waɗi sahabaɓe nana sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe renino kon e wowlugol ko ɓe anda sa jangi sira maɓɓe on a ngalɗay ara e landuɗa joni goɗɗo landuɗa omar ene ko noon ñawore hunde kaari no e landuɗa aboubacry ya landuɗa aboubacry ko noon ñawore hunde kaari yaw ka ali landoyomo kanko ɓuuri mi andude ɗum landoyoɗa ali o yiltama yaw ka ousmane landoyoɗamo no gasa ko kanko mo faami ɗum min mi faama ɓe bugodire ɗon ha hewta
haa goɗɗo go inno ya yaholandoɗa Umar na goɗɗo min fuɗɗori sahabajo goo o taabi'ijo goo o filli o inni ha o wi enen fewno ɗo enen ɓe taabiina ɓe sahabaɓe fayre ɓe lanni ɓe fof ɓe faatike joni lutti enen o wi miɗo wattaniila ɗo enen goɗɗo landete ɗo landal kala ko landa o wowla hakkitande mum ala rentaaki wi'ugol ɗum ɗo mi annda ma lando e kaari ma acci haa mi ɓeyda ndaarude moƴƴi mi yurno o inni hara ko umaru landano ngal landal o mawɓe no yimɓe badri ɓen fowta o diisinoɓe taw si o jaabo ɗum ɗo si ko fewndu taabi'inayi ka haala wowla enen mi annda si o ɗo ari no fewndu men ɗo ko honɗum o wiyata gasa o wallinana o foccani ɗo mufti en ɗo fof docteur ɓe professeur ɓe fof focceten ɗo e ceernoɓe allahul mustaan o inni mo annda yo wi ko Allah anndi yo nattu gandal ngal ka jeyɗo ngal ɗon Allah o inna fa inna min al ilmi kanko Abdullah ibn Mas'ud o wi no jeeya e gandal an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lamu nde wi'ata ko a annda ko Allah anndi wo ɗum kadi ko gandal ɓe wi mono anndi annda hara ko gandogoy telen ɗon o anndi o annda alhamdulillahi sabu na ɗon o majjata o majjinta anda min mi annda ɗum de mi janngana ɗum de na mi spécialiste jo fimu ɗum de kono annda he ɗum ko tana o annda o wino jeeya e gandal si a landama ko annda wi'ugol ko Allah anndi min mi annda qala Allahu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi Allah wi'i nelaɗo makko on o yamirimo o inni qul wi'u an Muhammad ma sa'altukum alayhi min ajri mi landaki on e waaju angun ɗo joddi dey kono wa ma ana min al mutakallifina min mi jeyaka e ukkotoɓe ko anda fawoɓe hoore muɗum ko anda rawahu l-Bukhari ko filli hadis on ko imamu l-Bukhari ɗo holli wonde neɗɗo yo hattu sa hatti beru ko annduɗa ɗon haray a soñjaki ɓe sénégalais ɓen ɓe inni ko wahlimu xam deflimu man bu tedde nelew wo mo wowli beri ko andi kon pette o golli beri ko mari feere kon so waali ke tungo ɗanoto na gonga si tawi ko beri ko annduɗa kon tun wowluɗa ko beri ko marɗa feere kon waɗuɗa a wiya non min miɗo gayna ɗo non min ɗum ɗo accidelange mum tawaɗa andi a gaynata a yangoto waɓere non ko ɗum wiyanoɗa non non ɓay a fuɗɗike a gaynte ɗo gasi nano sikkirɗa no anda defi hoore ma tana so tawi ko beri ko annduɗa kon wowluɗa golluɗa beri ko marɗa feere kon ala probléme bo tedde nelu sa walike tun aɗa an to ka torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami e diina kam faamu selluɗo o warti kan kadi gollitirgol o waɗa e rentiɓe huloɓe Allah waɗo wowloɓe beru ko andi kon pette yo ko wonnange faljiri kon kadi yo Allah yaafo en ko wonnange wadde ko moƴƴi kon fof yo Allah o jaɓan en o yaafano en mawɓe meɗen fewna en zurriyaji men ɗin o waɗa en malaɓe ɓuttina leydi men ɗin wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin ما أسألكم عليه ما أسألكم عليه نقصر إذن ما أسألكم آية لنداكيو ما أسألكم على لندادو جزاكم الله خيرا على التنبيه